Hello guys, welcome back to Sepedi language learning. Welcome back to Sepedi lessons. So today I'm going to be reading in Sepedi. So this is day 4 of reading series. So today I'm going to be reading in Sepedi. As I've said, I'm going to be reading a new Sepedi story. As you know, tomorrow I'm going to upload Setswana story, and after tomorrow I'm going to upload Sesotho story. Yes, if you're enjoying this reading series videos, please drop a comment and say I like them. Yes, I hope you enjoy my reading, and I hope to see you at the end of the video. Kobu le Khudu. Ngwana wa Kobu o be a dula le mmagwe ka lethabo. Thušang, thušang, mma wa ka o kae? Go a goelela ngwana wa Kobu. Ka letšatši le lengwe go be go na le ledimo le legolo. Pula ya kgopa ngwana wa Kobu diatleng tša mmagwe. Thušang, nthušeng hle, ke yo monnyane kudu, ga ke kgone go thutha, go a goelela ngwana wa Kobu. Metsi a mo gogola, a theoga le noka gomme a wela ka lewatleng. Ka moka ba lekile go thuša Kubjana go e bušetša nageng. Ba dirišitše lelokwa la dihlapi le dikoloi go e gogela ka ntle ga lewatle. Ngwana yo wa Kobu o na le mahlatse, a re mo feng leina, go a rialo monna. E fa ngwana leina la ka, ke Owen, go a rialo monna yo mongwe. Ba ile ba gogela Kubjana ka ntle ga lewatle. Ee, ka Kubjana Owen, re tla go iša lešokeng la diphoofolo, go a rialo monna. Ke nyaka mma wa ka, go a rialo Kubjana Owen. Ba rwala Owen ba mo iša lešokeng la diphoofolo. O be a dula ka serapaneng sa go ba le letangwana le legolo. Ke wena mang? Go a botšiša Owen. Ke nna Mzi, ke na le mengwaga ye 130. Kua lešokeng, Kubjana Owen o gahlane le khudu ye e tsofetšego. Na o ka ba mma wa ka? Go a botšiša Owen. Kubjana Owen e be e hlologetše mmago yona. Bjale ntheeletše ngwanaka, go a rialo Mzi. Khudu ya motsofe e be e bona gore Owen e sa le ngwana. E ile ya hlokomela Owen ka go mo laetša gore a jeng le gore a robale kae. Ke go rata kudu mma, go a rialo Kubjana Owen. Kubjana Owen le khudu ya ba bagwera ba nnete. Ba be ba eja, ba robala le go bapala mmogo. Owen o be a bapala le khudu ya go tsofala. O be a rata go dula mokokotlong wa Mzi. Ge Owen a ntše a gola, o ile a gahlana le kubu ya mosetsana ye e bitšwago Cleo. Le hono o dula ka lethabo le Cleo. Congratulations, you have made it to the end of the video. I hope you enjoyed that reading of mine, Sepedi. Don't forget to stay tuned for tomorrow's reading. I'm going to be reading in Setswana, and after tomorrow I'm going to be reading